Swastiastu. Sesama antarkala saling berbicara sekian ditya, saling makin tidak jagim satu Bali, saling memuda insugih lawan induas. Ada ketuturan satu, isugih lawan itiwas. Isugih beja sugih pesan, nanging demit iri hati. Terjahil tekening timpale ane tiwas. Liu anak itu sing demen tekening sugih, yening tiwas, tiwas saja. Tiwas bukan ada. Nanging solahnya melah. Tentu sing demen nyailin anak. Sewai-wai gaine tua ngail sahar. Abana ketakon. Sedap dina anak. Itiwas kamu mulai isuge lakarangon ide ak. Itu lantas isuge ngomong. Tiwas. Nanjo ali kuduni jange nyanyian subuh bakat kuduni yang betelah kuduni jange itu lakar kebangicang upah. Nyak lantas itiwas kalian kuduni isuge kanti kesanje kanti telah kuduni isuge ban alina kali tiwas itu lantas itiwas bango upah tekene isuge ngengalang yo mulih isuge ngengalang yo itiwas mulih lakar nyakar isuge jumane nyikse kudu lantas bakat tahu kudune aukun ditulan ngengalang pemulih isu tiwas tiwas tinggalin icaman kudu aukun jani uliyang basi cang itu uliyang jani itu gitu ya isuge orang mesaut lantas tiwas basi itu nih subuh kejakan tiang gitu yuk tiwas mesaut. Nah aman subuh mejakan mahi uliang basi itu apa aja ane bangicang uliang mahi jani gitu ya isuge mau lantas abano basi ane subuh lakar dadi nasi itu tekan itiwas benyanane uin isuge teke sugi tiwas Duni icang bandeng ngemang ideh nyai api ajak kesang uliang jan itu ditu lantas isuge jemake apene itiwas ane itu nih ajak kesang apesel gede ngengalang yo mulih nih buin manene bin itiwas kemu ke rumah nih isuge ditu lantas istiwas oreno nebeng padi tiwas nang dubuk jepade ni cai penjap aman besuh dubuk padi itu lakar kebangi cang upah itiwas nyang masih nubuk padi nganti kesanje nganti nubuk padi itu lantas itiwas bang upah bahas duang cerocong ngenggalang lantas ia mulai lakar kenyakan pinjapani isuge nyaksaken padene man lantas ia latah dadua itu berlangsung isuge ngengalang ia mulai ne indiwas kene lantas ia ngomong sebenarnya gitu tiwas ne tinggalin icang man latah dadua jani apa itu bang icang dengan uliang jani itu bangun penyilih itu bener itiwas isuge ngomong lantas jemake basne itiwas tekene isuge buka kekukusane juang tekene isuge di subahnya itu buin manene bin itiwas ngale sangka alasi ditu subaya rasa kroso itu kengale sang lantas teke sang hidang metakon lantas sang hidang nyentuh rasa krosok
tiang itiwas apa kalinya itiwas tiang alih sang lan paku angon apa ngalih paku angon tiang jukut nah lamun gitu nang seluk jet mirane itu kalbang niro upah gitu sang kidang lantas seluku jet kidang seluk ketang kene tiwas maro kasih siang limane cepet misi mas-masan selake ditu deman saja adanya itiwas lantas sang kidang hilang tiwas ngalang yo mulai lakar ngedeng teken pianane nakajuma itu yang itiwas langsung ke pandi lakar ngai bungkung lakar ngai kalung lakar ngai gelang itu lantas dia merasa sugih yang pedewekan mekejang pianak-pianak nih bang kalung gelang bungkung onyam pianak nih mas-masan lantas kento orena ya pesu coba nak kadiwangan tepuknya tekan isuge gelak lek mata nih isuge nepukin piana-piana nih tiwas mas-masan itu lantas sampai tiwas ngalang yo metakon tiwas ije nyai mas-masan gitu cek liusan panah-panahnya mas-masan ije nih mana gitu ya takon kini ngomong yang dibina ke alase itu yang nepukin sang kidang itu yang orang yang gelap jadi sang kidang lantas bangun yang mas-masan subuh lantas itu ngengalang yo san mekaca ngengalang yo mulai ho buin mana nih si malu yo lekat di alase lakar ngaling-ngaling saang kerasa teko lantas sang kidang nyentuh kerasa tiang itiwas nah apa kali tiang alenang sang ajak ko jukut ulipuan tiang sing medar gitu berarti itiwas isuge super lantas gitu nah jani seluk jejet nirane gitu berarti ikidah maru seluku jet kidang tekan isuge maru seluk jok emedu isuge ban kidang lantas isuge setulung-tulung itu tulung nuna si jet yang ampura jet yang ampun kenten oke itu benih isuge itu lantas tesen isuge kutame ke pangkungi itu tesen isuge mare senawang pepetengan itu babak telah awak nih lantas megang ya mulai ngakajumahnya itu lantas ya ngegelem mekeluk nah kita subuh anaknya nih teman iri hati teriri tekening timpal alit-alit tendados kenten ye tendados kenten ye wantah asam punika satu bali titiang nunas pengampura yang niwetan iwang titiang nunas pengampura om santi